Alistair Overeem. Čovjek koji je ubija Boga u Brock Lesnaru i čovjek koji je također satra Mirka Filipovića. I ja i on idemo razgovarati o sportu. Dakle, ja i Overeem smo se upoznali u Splitu kad je bio na visokoj seminar iz grapplinga, seminar iz kickboxinga, uglavnom MMA seminar. Meni je to bilo svježe nakon operacije, pa ja nisam mogao zajedno sa svojim klubom tu trenirati, pa smo ja i jedan trener iz Trogira iz MMA kluba Underground zajedno s Overeemom sjedili sa strane. Overeem bi njima rekao što da rade, pokazao što da rade, onda bi došao kod nas i onda bi mi tamo stajali sa strane, pričali i stojimo. I ja sam uglavnom pratio način na koji oni vode taj seminar i ništa, pričali smo uglavnom o njegovom vremenu vode, suplementaciji i tako dalje, ali ajmo se prvo vratiti malo kako je to prvo izgledalo. Dakle, mi smo ušli u dvoranu, ja i Overeem, mimo išli smo se, ja sam bio prva osoba koja je zapravo pogledao u toj dvorani. Stojimo sa strane i on sad prolazi pored mene i on meni dođe, kao ono, daj besu, kao stavlja rukavicu, kao daj besu. I on nije više vidio da meni ruka u zavoj, da sam svježe s operacije, ali ja šta ću, to je Overeem, ne možeš propustiti priliku. Ja njemu idem da ću mu dati, ono, samo kao dotaknut, ali on je još dodao sile na to i ruka koja je svježe bila s operacije, Overeem je zamalo opet slomi. To je moja prvih 5 sekundi s Overeemom. Čovjek je toliko opasan, ušao u prostoriju i zamalo mi ruku slomio u 5 sekundi. I ništa. Dobija aplauz kad je ušao, svi su se poredali pred njim, došlo je oko 4-5 klubova ovih lokalnih, kickboxing, MMA, jiu-jitsu klubova, među njim je moj klub. Eto, tako je to izgledalo, rasporedili su se na 2 mata i onda im je Overeem, pokaže im što da rade. I tako dok smo stali sa strane, pitam Overeema kad će ponovo biti u Splitu. Rekao je u augustu da će doći. Pitao sam ga za neki potencijalni sparing, rekao je možda, vidit će. Isto tako, pitao sam ga kako izgleda njegov program, način treninga. I ovo je ključan dio. Overeem kaže 3 minute plenka, 30 sekundi svaka strana. I onda 4 minute bicycle. Ovo što vidite na snimci je bicycle. I ja se odlučim čim budem u stanju da treniram ponovo. Ja zovem prijatelja iz MK borilačkog kluba, MMA kluba u Srbiji. Zovem njega kao idemo trenirati, ajmo se malo spremat, pošto Overeem je kickboksač. Pa ako ikad budem imao priliku da spariram sa njim u augustu, želim da se ima šta pokazati. Ne mogu biti kako ću ja s Overeemom. Overeem je ispred mene u svakoj kategoriji. Ali hoću se hoću da ima se šta za pokazati. I sad zovem njega, idemo mi sad trenirati. Moj prvi trening nakon 3 mjeseca neaktivnosti, što Sleka nisu napravio. I ja sam prije imao neki svoj plan i program treninga i odlučim se kao ajmo ovaj put raditi Overeemom način kao koji on meni reka da radim. Znači nisam ništa radio 3 mjeseca i umjesto da radim svoj trening koji je već izuzetno zahtjevan, koji ne može raditi niko, ja se odlučim za program zagrijavanja od UFC-ovog borca. Dobro. Stojimo ja i Srbin na matu i krećemo. 3 minute plenka. Pojeli ga ko ništa. Nakon toga 30 sekundi svaka strana i to smo pojeli ko ništa. Odemo mi u teretanu. Dižemo utege, radimo bench, bugarski čučanj, radimo sve. I sad, Overeem, kako je rekao, treba raditi tu biciklu. Bicikla vam, eto, vidjeli ste na snimci. Ja sam mislio to je nešto lako. Ja sam gledao, znači, od tih svih ljudi koje ste vidjeli na toj snimci, ljudi su padali, stajali nakon minutu, 30 sekundi. Ja to nisam razumio. Ja
koji ništa nisam radio 2-3 mjeseca, koji sam skroz opao što se tiče snage i svega, odlučim se ajmo ča raditi to, Over mi je rekao da to radim, pa ćemo to raditi, onda može. Krenemo ja i Srbin to raditi. Ja i on smo nešto žilavi, 2 i nešto minute smo se izborili pošteno, onda smo počeli malo zapomagati i onda smo odlučili na 3 minute, ne možemo mi odraditi 4, odradit ćemo samo 3. Nakon toga, trening je postao toliko težak, mi smo u svakom aspektu nakon toga bili baš nikako, ali isključivo nakon te bicikle, baš zbog toga. I sad, ja i on, možda vidjeli ste snimku na kanalu, to je dakle bilo kao povratak u trening, odlučimo raditi još tako neke vreće i to. I dobro, ja dođem doma i razmišljam se kao evo te, da ja overim ovo zagrijavanje, ja nisam mogao napraviti. Da on meni nije rekao da ja radim to zagrijavanje, ja bi radio svoj trening, vjerojatno bi bio ok. Sutradan sve je bilo ok, dakle dan nakon tog treninga sve je bilo u redu. Ja razmišljam se kao, overim će doći, ja moram definitivno ojačati se. Sutradan, tu počinje stvar. Sutradan ujutro ja se probudio sam se priklješten na pola. Znači ja sam bio skupljen na pola, skupio sam se doslovno na pola, kolina mi stoje do prsa. Tako se probudim i ne mogu se pomaknuti. Bol, samo tako. Ako ispružim nogu boli, ne mogu nogu ispružiti, ne mogu ništa. Ja gledam šta je ovo, jebote život. Znači dan nakon treninga sve u redu, drugi dan nakon treninga paraliziran, ne mogu se pomaknuti. Ja gledam šta je ovo, pokušavam stati na noge, ne mogu stati na noge. 15 minuta sam zapomagao prije što sam uspio stati na noge. Ja računam, ajde možda je neka upala, samo su prepone u pitanju. I to je baš onaj dio koji je zbog ovog treninga, ajmo reći, aktivira se. Nigdje drugdje mi to nismo koristili. Ja odem kao u kupatilu, kao da ću se ujutro sredi, higijena i to. Mokraća, pišaka, ne znam kako vi kažete, crne boje, smeđe crne boje. Gledam šta je ovo, skrute jebo, ja sam se prepao, šta je ovo, šta mi se događa? Znači probudim se gotovo paraliziran, ne mogu stajati na nogama i to mi se desi. Ja zovem doktora, doktor kaže, znači da ti je, tijelo ti se bori, mišići su ti uništeni i ulazi neka kemikalija da mi ulazi, koju mi mišići sad trenutno otpuštaju, da mi ulazi u krvotok i da se s tim sad tijelo bori. I da je šansa ogromna da će men zatajiti bubrezi, kao da je to najveća opasnost da će men zatajiti bubrezi od toga i da je to poprilično kobna stvar. Je li ovo moguće? I još ja u takvom stanju odem na posao, da bi na kraju zapomagao na poslu i otišao u pola radnog vremena, jer nisam ni imalo smisla, nisam mogao stajati na nogama. Dođem kući, stojim doma i ne mičem se iz kreveta. Ne mogu, nisam mogao ništa. Ja gledam, overim ovo zagrijavanje. Samo zagrijavanje. Da je meni odraditi jedan puni trening s njim, kako bi to izgledalo? I dođe drugi dan, uspijem stati na noge i dalje onako nagnut. I dalje sve isto koji jučer što se tiče mokraće i svega. I počeo sam se toliko dozirati sa suplementima, ajmo reći da tijelo uspijem nekako pobijediti to. Ali ja mislim da ja nisam, ajmo reći, stao na toj 3. minuti. Ja mislim da bi ja sutra umro, a prekosutra bi javio video o tome. Tako da, nije bila pametna da ići prema Overimovom planu. Overim je definitivno zvijer, čovjek je sad u 40 i nekoj godini, mislim da je sad u 40-ima. Definitivno je zvijer i dalje. I dalje ću raditi prema njegovom planu, samo što se nadam da ovaj put neće biti nikakvih zatajivanja, nikakvih umiranja i tako dalje. Jesam li bio blizu da umrem? Ja bih rekao da čak i jes. Što se tiče toga, što se tiče mog zdravlja nakon treninga kojeg mi on rekao da radim. Tako da svaka čast Overimu,
ako on to radi stvarno svaki dan kako nam je rekao, u augustu ja se nadam eto da ćemo ja i Overim imati neki sparing, to više zavisi od plana i programa pošto mu daju limitirano vrijeme u sali da bude. Ja se nadam da ću imati priliku da to radim, nadam se da ću i na ovom kanalu objaviti snimku o tome. Ako vi želite da vam nešto od vas poručim, napišite isto tako, pa ćemo eto, prenijet ćemo mu poruku od vas. I to bi onda bilo to što se tiče ovog videa, to je moja priča o mom prvom Overimovom treningu, kako je to izgledalo. Za sve vas ostale, držite se svojih planova i programa. Ako niste prije radili te neke stvari, malo preispitajte možete li vi to raditi, koliko će vam to biti teško. Sve u svemu, eto, to je bilo to od ove priče i vidimo se.